Oh, Abbas! Iya. कैमरा है ये वाला एंटी देखिए बुरा बड़ा माल साइड दे दिया झंकड़ेतु सदावासनी सिंहवाहिनी शारदे मम कंठे निवासाय वाक्यो देवी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ स्वामी सर्वप्रथमे पीठर पीठाधीश श्री 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 मुक्तेश्वर महादेव अभयपद पंकजरे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। विश्व नियंता अकृतकर्ता अमृत मंता अदृश्यदत्ता अशरण शरण अघटन घटन श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रभुजले अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम मणिमा अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। तत्सहित
ଏ ମଞ୍ଚର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିମଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ଶ୍ରୋତା ମହୋଦୟ, କମିଟିର ସଭାପତି, ସହସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପସଭାପତି ଏବଂ ତୁଷାର ବାବୁ ସମେତ এই কমিটির সমস্ত সদস্যবৃন্দ, সমস্ত গ্রামবাসী বৃন্দ, সমস্ত শ্রোতা বন্ধু, সমস্ত ব্রাহ্মণ দেবতা, মুনিজন, ମାନସ ସଦସ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଆତ୍ମଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ମଣି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଅବତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ନିଆରା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ନିଆରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଚେତନାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ମହାବାହୁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। लाइव उठे गिरो लाइव देखी तू Thank you.
Chanda